Pred vama je video nedeljnik na znakovnom jeziku. Pripremili smo vam aktuelna dešava kao i zanimljive priloge. Pratite video nedeljnik na znakovnom jeziku i na društvenim mrežama. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave narodu Srbije i Republike Srpske uputila čestitke u kojoj se kaže: izuzetno se raduje što su sve češće prilike kada Srbi jedinstveno kao čitav narod praznuju i proslavljaju uspomena na velika dela naših predaka. Godišnjica proboja Solunskog fronta ostaje večiti spomenar na div, junake i nauk svima nama danas, kao i onima koji dolaze, da su jedinstvo, sloga, okupljanje oko zajedničkog napretka, ideali kojima moramo da stremimo kao narod. Sloboda na našim prostorima nikada nije bila jeftina kategorija, ali mi smo naučeni da se za nju neprestano moramo boriti. A najefikasniji način za istrajnost u takvoj borbi upravo jesu nedeljivost i narodno zajedništvo. Danas kada se Srbija bori za boljitak na svim poljima privrednog, društvenog života, posebno je važno da imamo na umu koliku su zajedničku žrtvu podnijele generacije pre nas, da mi danas možemo samostalno i pod našom prelepom trobojkom da odlučujemo i budemo u prilici da sami gradimo svoju zajednicu. U to ime čitavom narodu Srbije i Republike Srpske čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode, nacionalne zastave. Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je da bi nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o financijskoj podršci porodici sa decom trebalo dopuniti pravom na naknadu nezaposlenom roditelju koji neguje dete kome je neophodna stalna nega i pomoć. On je u saopštenju naveo da nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o financijskoj podršci porodici sa decom, povodom kojeg je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju prošlog meseca okončalo javnu raspravu u određenim segmentima, predstavlja unapređenje u domenu ostvarivanja prava, ali da bi ta lista prava na financijsku podršku porodici sa decom trebalo da bude proširena. Prema njegovim rečima, potrebno je dopuniti ga i pravom na naknadu zarade jednom od roditelja koji je stekao pravo rada skraćenim radnim vremenom zbog nege deteta starijeg od 5 godina kome je neophodna stalna nega i pomoć. U cilju podrške roditeljstvu osoba sa invaliditetom, njihovoj deci, posebno ženama sa invaliditetom, Pašalić je predložio da se novi zakon uvrsti i pravo na naknadu boravka u predškolskoj ustanovi za decu roditelja sa invaliditetom koje se može ostvariti ukoliko jedinica lokalne samouprave ne finansira to pravo. Jasno je da je cilj predlagača zakona da se povećaju novčana izdvajanja država za roditeljski dodatak i to jeste podrška za roditelj. Međutim, treba imati u vidu i to da je u praksi dečji dodatak neretko jedini izvor sredstava za život deteta i porodice, posebno za nezaposlene roditelje koji neguju dete kome je potrebna stalna nega i pomoć. Dodao je da su financijski ugroženi roditelji koji su morali da napuste posao jer neguju dete kome je potrebna stalna nega i pomoć, kao i oni koji nisu mogućnosti da ga traže iz istih razloga. Baš zato
što je ovo pitanje veoma kompleksno sa aspekta ljudskih prava samih roditelja, kao i prava deteta, smatramo da su dopune nužne kako bi se njihova prava zaštitila u punoj meri, ocenio je Pašalić. Ministar informisanja i telekomunikacija Deljan Ristić označio je početak procedure za uvođenje 5G mreže u Srbiji. Početak procedure podrazumeva objavljivanje predloga pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnog provedenog postupka održavanja javnih konsultacija u trajanju od 30 dana. On je izrazio očekivanja da sve bude završeno do maja iduće godine. Ministar informisanja i telekomunikacija Deljan Ristić označio je u Novom Sadu tokom panela na temu pametna infrastruktura i povezivanje gradova budućnosti početak procedure za uvođenje 5G u Srbiji, saopštilo je ministarstvo. Rasprava će se odvijati i uživo i online, a nakon toga potpisom ministra za informisanje i telekomunikacija počinje međunarodna akcija, kaže Ristić. Naučnici su razvili pametni insulin koji reaguje na promjene nivoa šećera u krvi u realnom vremenu, što bi moglo da napravi revoluciju u lečenju miliona ljudi sa dijabetisom tipa 1 širom sveta. Konstantna fluktuacija između visokog i niskog nivoa šećera u krvi može da se rezultira kratkoročnim, ali i dugoročnim zdravstvenim problemima, a borba da se nivoi održe stabilni utiče na mentalno zdravlje. Naučnici SAD, Australije, Kine našli su rješenje koje oponaša prirodni odgovor tela na promjene nivoa šećera u krvi, reaguje trenutno u realnom vremenu. Novi glukozni responsivni insulin postaje aktivan samo usled određenog nivoa šećera u krvi kada je neophodno da se spreči hiperglikemija i zatim ponovo postaje neaktivan kada nivo šećera padne ispod određene tačke. Zbog toga, kako veruju naučnici, pacijentu će moći da ga koriste samo jednom nedeljno. Prostrane prirodne površine, šumoviti predjeli Vršačkih planina pružaju povoljan stanišni prostor za neke od retkih i zaštićenih vrsta ptica u Srbiji. Kao područje bogato zmijama, gnizavcima i drugim pogodnim plenom predstavlja utočište i za malobrojnu, ali neprocenjivo važnu populaciju orlova zmijara. Kako bi se dodatno upoznao skriveni svet ovih veličanstvenih grabljivica, Telekom Srbija je u okviru projekta Nijedna vrsta ne umire sama pružuje podršku Prirodnjačkom društvu Geja koje u saradnji sa Vršačkim planinama postavio 4G videokameru u neposrednoj blizini gnjezda jednog para zmijara. Prvi put je ovakav monitoring primijenjen na orlove zmijare u našoj zemlji, čime je omogućeno da postanemo svedoci dirljive priče o ljubavi brižnih roditelja koji su na skrovitom mjestu dočekali novu migracije, popravljanja starog gnjezda, udvaranja, parenje, nežne brige roditelja dok su čekali da se ptić izlegne, staranja o mladuncu, njegovog vežbanja krila i prvih nespretnih pokušaja letenja, sve do magičnog trenutka kada je mladi orao prvi put poleteo. Uz podršku roditelja i pod budnim okom kamere on je rastao i razvijao se, sve dok nije bio potpuno spreman da odleti i krene u novi svet avantura. Orao zmijar, specifična vrsta grabljivica koja se hrani
pretežno zmijama, ponekad gušterima i glodarima, ima ključnu ulogu prirodnoj regulaciji brojnosti gnizavca. Njegovo prisustvo u staništama svjedoči o zdravlju životne sredine, jer zmije koji se hrane ne opstaju u zagađenim okruženjima. U saradnji sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivaca i Prirodničkim društvom GEA, Telekom Srbija je kroz projekat Nijedna vrsta ne umire sama 2021. godine pomogao da se orao zmija prvi put u Srbiji uključi u program satelitske telemetrije i prati se selidbenom putu do Afrike. Prošle godine monitoring ove migracione vrste je dodatno unapređen kroz video nadzor gnjezda putem 4G mreže kako bi se ispratile sve aktivnosti tokom najosjetljivijeg perioda gnježđena bez ikakvog ometanja roditelja i mladunaca. Primjenom novih mera zaštite stručnjacima je pružen autentičan uvid u njihovo ponašanje, istovremeno podsjećajući na vrijednost očuvanja svakog života u prirodi. Čuvamo najvažniju od svih mreža, mrežu života. Nijedna vrsta ne umire sama.